Kitabu cha Isaya mrengo wa 50 woko ulikuwa watu wa mataifa. Mstari wa kwanza. Bwana anamba vivi, endani hukumu ya hachi na garigo karakara, kwani hena kumwokola na hachi yangu kaikura na kugunulwa. Ba mtu henda gaga na kugawira sana, azigurae sabato bila kuzibanda na kuzulia mkono usiende maigogosi. Mjenezi ya mugwira Bwana siambe, ujeri wenye Bwana ndanitenga na tue atoasha siambe, mini muhimu futu. Kwani Bwana anamba vivi, mtoashi mazigura sabato zangu na kusagulaga guganifahiza go mimi na kugura kilagane changu nchunjunju. Ndaikira ukumbusho na kuapazi na rizo kaisa nyumba yangu na jambazaji yangu kuriko ngana akilume na akiche. Ndapazi na ridu muro kare na kare ruro kare ndafutwa. Kita ajene wa mgwirao Bwana ili mamuhumikire, amare enzao zinara Bwana ukala humikie. Ama gwirao sabato bila kuibanda na kugira kilagane changu njunjunju. Indare hakaiza mrima wangu mweri na kuwafurahisha kaiza nyumba yangu ya mavoyo. Sadaka zao za kuocha na sadaka nyingine zilakubaliwa zila kije cha kumbozera sadaka. Mana nyumba yangu indaifa nyumba ya mavoyo kwa mataifa gosi. Bwana Mlungu hakunzumanya ya Israeli maro halomateka namba. Ndia mkunzumanyirangi nembali nao mario akwe maro kunzumanyo kare. Mstari wa 9. Ulafiwa vilongoza Israeli. Nyama usaza kanina mazemarie arinza Israeli ni vipofu, usikama na marifa. Usini kuro mabuibui, kama dima kuzuma. Mazi ambalaza na kulohandoso, manahenza kulala. Aoni kuro mahenza ukuri ajomu, kama kuwa bule. Aoni arisa mario kama dima kuele waneno. Usimaza galuka na kutuangira za wenye. Na kila mwenga nazimali rafaidha, kula pande zosi. Aoni kwamba, nzoni ndare hadi vae na hune uchi hata kuvae. Na machero vindakala za vivi jarero. Hedu hata zaidi.